to wa kenika koman dia chep po kenika shnong dry kantam po ka area yang kenika shnong yang ikam wa kamjo le hap kenika chut ko ha em committee ko bentuk lang ka dorba shnong yang i churuk wa ka sai rajwa ka CNI wa ka yaw chiap ko ha po ka chut ko nekbenta kenik isu jing to wa ka chep ko ta duduk gi benai ko dep kamtam yoi wa ka kenik istia artiao ne chep na mukit din na gidaw kiwa nggak thare wo no andre ka jing cham yang iwa udisin tu siang kemen iwa de khur u ya kita gi san chnong churu gi san bhalang tu em hita ham kita ta ka tha bu jo na ga municipal ka tha yang the council have the em lang le honorable urban minister yang Soka Meghalaya churu go local MLA yang i Haka jing cham ki da khana gi jing to wa temporary arrangement de bata wa no ya ja jab la sa ko hai tai karpar ki le ya kita ki ha shnong yong kita san kin ku shnong o sia bha ki wa u proin biang ya ki tu ke ra yong ki de bata wa cha chikat tu ni por ni nang bo ye wa u no biang ya ki chap ko sa no ro gi thao yong chong chuai kam ta ma ki area yong i Kaliang yang kita kintu senang, dah ki ya kita ka bentak wa u perpat ki si kamjo le ya ki he yang besorkar wa u lai ki senang yang ki wa u chimpiang ki ya rai mitu sgi asgi. Ngane le kaliang yang ngakau chairman yang gani committee seruk ki members ki amlang ni kasgi bentu ya kita kintu senang dak kita mesin go siang kya dak kita mesin go siang rit Bosnya bahasa ni kira lang, nekbenta kecing mentoy, kita kecing saja dia, nekbenta kita dua ikam di nang chong chong apa kerja dia, yo sekian, ya kita kemensin dua kira lang, shipor. Sekarang ini jing itu wah kita tahu, kita ke long term plan, bisi dikenal itu, wah the em kita tahu wah kita gitain Long kau lom kudung itu kita ada under process yulti begini kita bentar ni kita tahu yo ye konkret ni kita lawai yang ni jing tahu nak siap apa ni ke district yang ini